салом дӯстон, ба шумо таҷбиз. ҳама рӯза мардуми тоҷик аз нарасидани ҷойҳои корӣ танқисӣ мекашанд ва ҳатто дар муҳоҷират кори дуруст ёфта наметонанд. аз танқисии зиндагӣ аз якдигар айбро меҷӯем, вале фикр намекунем ки мо дар асри илму техника қарор дорем ва ҳама чӣ барои мо муҳайё аст. танҳо каме машаққат кардан лозим ва ба муваффақият мерасем. имрӯз чандин сомонаҳое ҳастанд ки дар онҳо кордиҳандаҳо кори худро пешниҳод кардаанд ва ҳар яки мо метавонем дар куҷое набошем истифода аз компютер ва интернет кори доимии сермузд пайдо кунем. ҳатто метавонем дар тоҷикистон нишаста дар компанияи Google кор кунем. мо якчанд сомонаҳоеро пешниҳод кардем ки дар онҷо шумо кори дилхоҳи худро меёбед ва инчунин қобилияти корчалонӣ дошта бошед онро ба бизнес табдил медиҳед. барномаро то охир тамошо кунед ва чӣ гуна бизнес карданро ба шумо мегӯем. ба пеш! сомонаи аввал сомонаи Upwork мебошад. дар ин сомона шумо метавонед корҳои дилхоҳи худро тавассути интернет дарёфт кунед аз ҳама гӯшаи ҷаҳон. дар ин ҷо шумо ҳамчун кордиҳанда ва ҳам коргиранда баромад мекунед. корҳои асосии ин ҷо тавассути интернет ба роҳ монда мешавад. шумо метавонед ҳамчун программист, ҳамчун ассистент, ҳамчун чопкунандаи ҳар гуна мақолаҳо ва ғайраҳо баромад кунед. барои навиштан ва набор кардани текст шумо метавонед инҷо ворид шуда ва корро сар кунед. масалан, агар назар кунем ба он нафароне ки дар як соат чӣ қадар кор мекунанд, арзиши кории онҳо $40-50 дар бар мегирад. барои регистратсия кардан дар ин сомона инҷо зер мекунем ва шумо метавонед дар инҷо бинед ки чӣ гуна ин корро кардан мумкин аст. сомонаи дигар сомонаи HireScience мебошад. ин сомона нисбати он сомона каме фарқ дорад. дар инҷо шумо метавонед набор кунед ва барои ҳар 2000 калима аз $4 то $6, барои апрос гузаронидан аз $5 то $50 ба шумо пардохт мекунанд. ин асосан пурсишнома мебошад. барои дизайнер, графический дизайнер аз $15 то $40, барои як слайд, барои сохтани презентация ба шумо то $3 ва барои ба алоқа баромадан, яъне алоқа кардан ба шумо то 2 сент 4 сент барои ҳар як зан пардохт мекунанд. дар ин ҷо шумо метавонед корҳои дилхоҳи худро ёбед вобаста ба қобилияттон. дар ин ҷо шумо метавонед ба шабака обуна регистратсия кунед ва корро оғоз кунед. сомонаи дигар сомонаи freelance.com мебошад. ин сомона бештар корҳои ҷолиб ва корҳое ки бештар пардохт мекунанд ҷамъ оварда шудааст ва шумо метавонед корҳои дилхоҳи худро дар ин ҷо пайдо кунед ва даромади зиёдтар низ ба даст оред. шумо метавонед аз рӯи пардохти минималӣ ва максималӣ муайян кунед, яъне вақти худро муайян кунед дар кадом вақт кор мекунед. барои навиштани 500 калима ба шумо то $2.5 пардохт мекунанд. дар як рӯз метавонед аз $10 то $30 кор кунед. барои тарҷума кардани матн ки 700 калима дорад $75 пардохт мекунанд. инчунин барои ҳар гуна сомонаҳо сел навистан $30, барои ҳикоя навистан $214. агар назар кунем ин нафар боваринок будааст. барои социал медиа, барои ҳар гуна соцсетиҳо кор кардан $1,500 пардохт мекунанд. инчунин дар ин ҷо шумо метавонед кори дилхоҳи худро поис дода бинед ва дар ин ҷо кор бикунед ва регистратсия кунед. агар кордиҳанда бошед инҷоро зер кунед. сомонаи дигар сомонаи онлайн ҷоб мебошад. дар ин ҷо шумо метавонед ҳар гуна корҳои дигарро интихоб кунед. ин сомона аслан барои шаҳрвандони филиппинӣ сохта шудааст ва барои регистратсия кардан шумо бояд пеш аз регистратсия кардан ҳамчун шаҳрванди филиппинӣ ба он ҷо дарояд. бинед ки чӣ гуна корҳои зиёд дар ин ҷо ҳастанд. барои реклама, барои тарҷумон, барои программистҳо, барои социал медиа кор кардан, барои графика ва ғайраҳо. дар тарафи чап шумо метавонед корҳои дилхоҳи худро муайян кунед
و در طرف راست مبلغ آن، مهلت آن و طلبات های اساسی آن را بینید. طلبات های اساسی برای هر یک کار علاوه مخصوص معین کرده می شود. کاردهنده معین میکند. دانستن زبان انگلیسی حتمی است. در اینجا رجیستراسیون میکنید همچون کاردهنده و همچون کارگیرنده. اگر همچون کارگیرنده باشد نام، فامیلیا، پوچتا و پارول را زیر کرده میتواند وارد شوید. هم شهروند فیلیپینی و قابلیت کاری خود را نشان دهید که چگونه شما کدام این کارها را تا چی درجه میتوانید. بعد رجیستراسیون کردن با پشت درآمد شما اکتیواسیون میکنید. سامانه دیگر glassdoor.com بوده. این اصلا کمپانی گوگل پیشنهاد کرده است. گوگل همه روزه زدن های خود را در این سامانه جای میکند. شما میتواند آن را گرفته اجرا کنید و مبلغ زیاد به دست آورید. بینیم اگر زیاده از 5000 همه روزه کار در اینجا پیشنهاد کرده می شود. مثلا برای کمبریج، دانشگاه کمبریج، سامانه انجینری ساختن لازم بوده است که با پریلاژن خود خیلی ارزش گران دارد. از 104,000 دلار تا 147,000 دلار آمریکایی را در بر میگیرد. طلبات های آن را میتونید در اینجا بینید و اجرا کنید آنها را. غیر از این دیگر کمپانی ها نیز همین گونه پیشنهاد کرده اند که از 70 105,000 دلار، 98 149,000 دلار، بوستون 120,000 دلار، 119,000 دلار و غیره. زیاده از 120 178,000 دلار آمریکایی پیشنهاد کرده می شود. سامانه دیگر freelance.ru می باشد. اگر شما با زبان انگلیسی دشواری کشید می توانید با زبان روسی استفاده کنید. در اینجا گرچند درآمد این نسبت دیگر سامانه گفته شده کمتر هم باشد، ولی می توانید برای خود کاری انیق را معین کنید. اگر ویدیو ردکتور باشد یا ویدیو منتاژور باشد، برای شما کارهای زیاد در اینجا جایگیر شده است. مثلا برای ساختن یک ویدیو رولیک برای ریکلامه 5000 روبل پیشنهاد کرده می شود. دیگر نمودی کارها اساساً شرطنامه‌ای هستند. با خود همون کاردهنده شرطنامه میکنید و اجرا میکنید. برای ویدیو اپراتور 30,000 روبل، برای منتیروات کردن 3,000 روبل و غیره ها. چون برای دیزاینرها موجود هستند 4,000 5,000 2,000. سامانه نوبتی سامانه workl.ru می باشد. در اینجا اصلا خدمت رسانی ها جایگیر شده است. خدمت رسانی برای توریسم، مهمانخانه، سوغورته اتومبیل، سوغورته حیات، قرض. اگر شما قابلیت مالیوی داشته باشید میتوانید از این استفاده کرده قرض پیشنهاد کنید و درآمد به دست بیارید. شما در یک ماه میتوانید از 15 تا 31,000 روبل ماهانه کار کنید. این چنین کورس های بیمزد وجود داره، میتونن برای شما آموزانند و میتوانید درآمد خود را توسط کارت های بانکی و یا بانک ها برآورید. Не слушай никого, кто скажет, будто ты чего-то не можешь. Даже меня. درباره این سامانه ها در علاوه‌دگی خود شما میتوانید پر معلومات پیدا کنید. ما معلومات کوتاه به شما رسانیدیم. اگر کدامی از این سامانه ها به شما پسند باشد، ما یک مرتبه در علاوه‌دگی درباره آن برنامه آماده میکنیم، چون دیدیم که کمپانی گوگل برای سفارش های خود مبلغ بسیار پیشنهاد میکند. شما 4-5 نفر دانشجوی های فاکولتت های پروگرامیستی را جمع نمایید و آنها با مزد برای شما سفارش های گرفته اتان را اجرا میکنند.
дар як моҳ як супоришро иҷро кунед, соҳиби $100,000 амрикоӣ мешавед. ҳамчунин агар маркази коворкинг кушоед ва дар даруни он курсҳои омӯзишӣ ин касбҳоро ташкил диҳед ва дигаронро омӯзонед, дар натиҷа ҳазорҳо нафарони бекорро соҳиби кор мекунед. шумо ҳам аз ҳисоби курс ва ҳам аз ҳисоби коворкинг даромад ба даст меоред. барномаи навбати моро интизор шавед. мо дар бораи идеяи коворкинг видео омода мекунем. ин буд маълумоти мухтасар оиди кори фрилансӣ. кори писандидаи худро ёбед ва зиндагиатонро беҳтар намоед. бар зидди тамбалӣ мубориза баред. агар барнома ба шумо писанд омада бошад, ба шабака обуна шавед, лайкро зер кунед, ин видеоро ба дӯстон расонед, хасисӣ накунед, шояд онҳо ҷои кори худро меёбанд ва Тоҷикистон обод мешавад. ҳар амали шумо моро рӯҳу илҳоми тоза мебахшад ва бештар ғояҳои ҷолибро пешниҳод менамоем. бо шумо буд Далер Тоҳирӣ. дар Тоҷбиз бимонед.